Komeza kumererwa neza wowe TV muri aya masaha, nkwifurije gukomeza kumererwa neza no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tukugezaho hirya no hino mu isi. Imvugo ikomeje kuba imwe, ni intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ariko byatangiye ari intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel barwanya igihugu cya Iran. Kuri ubu ni intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zikomeje kumvikanamo, ndetse n'igihugu cya Iran kikaba gikomeje kwiyumvikanamo kirasa ku ndege za Amerika ndetse no ku bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ariko ibyo byose ntabwo aribyo tugiye kugarukaho. Ubu tugiye kugaruka ku biri imbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bati aha hashobora kuba kudeta, abandi bati Perezida Donald Trump ashobora kweguzwa akavaho, abandi bati situwasiyo uko yifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuhangange bwayo butangiye kugaragara ko budafite aho buhagaze. Byongeye kugira imbaraga ubwo ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa 4 umuyobozi mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Randy George yeguye kuri uwo mwanya. Bamwe bati yareguye, abandi bati yarirukanywe. Uko bigaragara ariko itangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere mu gihugu byanditse ko uyu mugabo yirukanwe mu nshingano, ndetse nta nubwo ari we wenyine wagiye, hari n'abandi bajyanye nawe barimo nk'uwitwa General David Hodney. Uyu ngo yari umuyobozi ushinzwe impinduka ndetse n'amahugurwa. Hakabamo na Major General William Green, uyu nguyu yari Head of the Army's Chaplain Corps. Aba bose bavuye muri ubu buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe, n'ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zihanganye n'igihugu cya Iran. Imbere muri Amerika hari kuba iki? None se birashoboka koko iki gihugu cy'igihangange kuri iyi si twakwisanga ibyo twaketse bibaye bitandukanye, kikisanga kiri mu bijyanye na za kudeta ndetse no kweguzwa kwa perezida? Ese ubundi Donald Trump iyi ntambara arayungukiramo iki? Ubundi se kuki uyu mugabo yahisemo kwishora muri ino ntambara benshi bavuga ko ifitwemo inyungu n'igihugu cya Israel? Reka manze mbabwire iki. Bamwe bemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nyungu igaragara zari zifite muri ino ntambara, ariko ukuri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite inyungu muri ino ntambara, bishingiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo hari icyo Israel izisabye ntigikorwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zimeze nk'uko umubyeyi yakwima umwana we icyo ashaka. Ariko si n'ibyo gusa, hari abasesenguzi bandi bavuga ko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigamije guca intege igihugu cya Iran cyari gikomeje kwiyubaka, ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona nk'ubwari ubuhangange bwayo bugenda bujya kuri Iran, bukaba rero aricyo cyatumye batangiza ino ntambara bagamije guca intege igihugu cya Iran. Ariko atari n'ibyo gusa, iki gihugu cya Iran ni n'igihugu ubusanzwe gifite ukuntu nacyo cyari gitangiye gusa nkaho kigiye kugira ijambo rinini hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo rero bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabona ijambo, byatumye bahatangiza intambara. Abandi banemeza ko ababitekereza nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ino ntambara zaba ziri gutsindwa atari ko bimeze, kubera yuko uko byifashe kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guca intege iki gihugu cya Iran ku buryo bugaragara. Ariko nubwo cyaziciye intege, n'igihugu nacyo kitorohewe n'ibyakurikiyeho, yaba imbere muri Amerika nk'uko natangiye mbibabwira, ariko no ku ruhando mpuzamahanga, kubera yuko ibura rya esanse ntabwo riri kubabaza ibihugu bindi ngo risige Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo ziri kuhababarira. Kuri ibyo kandi wongereho ko ino ntambara nk'uko bamwe babitekereza atari intambara ya Donald Trump bamwe banita gashoza ntambara, ahubwo ni intambara ya systeme ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi magambo, ni intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu bose bahaye umugisha. Niyo mpamvu abayobozi mu ngabo bagenda begura, nuko baba batumvikanye n'ibi biri gukorwa, ariko Donald Trump agakomeza kuko atari mu bubasha bwe kubihagarika, kuko ari ibitekerezo bya systeme ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ari gushyira mu bikorwa.
Noneho rero reka tubanze tuvuge kuri uno mugabo Randy George weguye, yavuye mu mirimo ye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4, ni ukuvuga mu cyumweru gishize. Bikaba bibaye mu gihe intambara irimbanije, namwe mu bibazo umuyobozi w'ingabo wegura mu gihe iyi ntambara irimbanije. Akaba kandi yarajyanye n'abandi basirikare nababwiye haruguru, akaba kandi ari n'umugabo ugiye nyuma y'undi wagiye mbere ntahise nibuka amazina ye. Bose bakaba bagenda bikavugwa ko ibibajyanye bidasobanutse. Cyakora uyu wa mbere nibagiwe amazina yewe ajya kugenda yavuze ko ari uko abona ino ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo muri Iran ari intambara idafite ishingiro, bituma yegura. Kuri ibi byose kandi hariyongeraho amasasu yavugiye hafi y'inyubako ya White House ku cyumweru gishize. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa abazihagarariye bari batangaza icyateye ayo masasu. Abandi bakavuga ko iraswa ry'amasasu hafi y'inyubako ya Perezida Donald Trump ndetse ubwe ngo wari unayirimo ishobora kugirana isano na ya kudeta nakomeje kubabwira ishobora kwigaragaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byose biracyari mu ibanga rikomeye cyane. Noneho reka twibaze iki ngiki, ese ubundi kudeta irashoboka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Hari abantu bamwe babona yuko ibi bintu bishoboka babishingiye ku kuba ubutegetsi bwa Trump ngo bushobora kuba ari bwo buri guteza intambara. Abandi ariko bo banazi neza yuko iyo ari intambara iba yatangijwe na systeme, bityo banabizi ko nta kudeta ishoboka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ikigaragara cyo ibimenyetso bigaragara nuko abasirikare batanejejwe n'ino ntambara, ariko systeme irayishaka cyane. Mu yandi magambo, ntabwo uko bimeze kuri ubu ngubu kudeta ishoboka, ariko mu mitwe y'abasirikare harimo kudeta. Bibiyongeraho kandi ko nubwo mu mitwe y'abasirikare harimo ko kudeta ikeneye ngo Donald Trump ave ku butegetsi, biranajyanirana nuko no muri Iran uyu mugabo arimo gutsindwa cyane. Ari gutsindwa kubera yuko hariya muri Iran kugeza ubu ngubu Donald Trump aherutse gutakaza indege, ndetse hari n'umupilote umwe mu bari bari muri iyo ndege kugeza na n'ubu ngubu utari waboneka. Bamwe bakavuga ko yabonetse abo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abo ku ruhande rwa Iran bakavuga ko ibyo ari ukuyobya uburari kugira ngo Iran ye gukomeza kumushakisha, ariko ukuri ari uko ataraboneka. Aramutse abonetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zimubonye, kuri zo nta kibazo, ariko aramutse abonywe na Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zongeye gutsindwa ikindi cy'umutwe nyuma y'iyo ndege yabo yatwitswe. Byose rero biza bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri no ntambara bakomeje gutakaza, kandi bagatakaza mu buryo batari biteze. Mu yandi magambo, uko byifashe kuri ubu ngubu, Amerika niyo iri kugaragara imbere cyane, ariko kandi iranagaragara imbere kubera yuko Israel yo yamaze gutsindwa na Iran, bishingiye ko ijambo ryose yashakaga kugira kuri Iran yabonye yuko idafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika iryo jambo itarigira. Byatumye rero bagenda gake, ubu bakora icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibategetse kuko rizo zigihanyanyaza kuri bano basilamu bo mu gihugu cya Iran. Hari abavuga ko ibi bishobora kuvamo intambara ya gatatu y'isi yose. Nibyo, hari ibinyamakuru byinshi birimo ibinyamakuru mpuzamahanga byemeza ko iyi ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi, bigendeye ko izamuka ry'ibiciro ku masoko ritari kuba ku gihugu kimwe, ahubwo riri kuba ku bihugu byose bituye iyi si. Bigatuma rero ababikurikiranira hafi batekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zidashoje ino ntambara vuba, ibihugu bishobora gusonza ari byinshi, bityo buri gihugu kikagaragaza uruhande kiriho, intambara ya gatatu y'isi ikaba yavuka. Igikomeza gukorwa rero kugeza ubu nuko aba bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza gusabwa kwinjira mu biganiro vuba na bwangu, ariko nubwo babisabwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kizwiho ko kitajya gipfa kwemera intsinzwi. Ibyo bikaba rero bituma kugeza ubu ngubu abari gusaba ko iyi ntambara yahagarara batahabwa agaciro, ntibumvwa kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ntacyo zakwereka abatuye isi nk'igikorwa zakoze hariya hakurya.
Abakunzi bamenya amateka TV rero kuko ibintu bimeze ku bijyanye n'intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, igikomeje kwifuzwa n'abatari bake ku isi yose nuko ibihugu byombi byakwinjira mu nzira z'ibiganiro, ariko ntabwo ari ibya vuba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abatuye isi rero bagashishikarizwa gukomeza kwikomeza no gukomeza gushakira hamwe icyaba igisubizo bijyanye n'imiterere y'ibibazo. Nitwa Shadrack Niyonsenga, mugire ibihe byiza.